Nagusuje cyane inshuti muvandimwe wowe udahima gukurikirana OB Time News. Channel yitwa rockyentertainment Rocky Kimomo ikaba igarutse mu kanya gashize. Inyuma yuko abanyamakuru batandukanye bagiye bahwisa yuko channel yitwa rockyentertainment ibuze, ariko mu gitondo nka saa 10 nibwo twabonye ko channel ya Rocky yagarutse. Ibingibi kandi ba nyuma yuko channel yitwa Ismael Mwanafunzi nayo ibuze, ariko mu byukuri channel yitwa Mwanafunzi yo ikaba yarabuze burundu. Directeur ragiye asobanura yuko kuba channel yarabuze abidafite abantu bihure n'intambara zo muri Kongo. Ni nyuma yuko rero abanyamakuru batandukanye bagiye batangaza yuko kabisa channel ya Mwanafunzi yabuze kubera yuko yagiye akora ku ntambara zo muri Kongo. Bavuga yuko witwa Felix Antoine Kisekedi Chilombo ashobora kuba yaragiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kabisa kurega abanyarwanda by'umwihariko abakoresha umurongo wa YouTube ko basiba cyangwa se bakora tubicano zabo bitewe nuko baje bavuga cyangwa se baharabika Kongo bitewe n'intambara leta ya Kongo irwana ihanganya na M23 mu byukuri avuga yuko ari ukubaharabika, ariko Mwanafunzi yajanga kabisa kuri kamera abihakana. Nibwo channel witwa Mama Iragarutse nabwo abantu baje bavuga yuko yambuwe monetize cyangwa se guhembwa, ariko nyuma ntaga bakurigeze akomeza avuga yuko channel yongo yitwa Mama Iragarutse itagihembwa. Nyuma rero yizi ntambara zombi nibwo ejo twumvishe yuko channel witwa rockyentertainment cyangwa se Rocky Kimomo nayo yasibwe na YouTube, ariko mu gitondo kabisa kubw'amahirwe tukaba tugiye tukabona channel ye iragarutse. Kano kanyi kabiri mirakora nkuko ubireba kuri screen yawe, dore ngizo video, dore ngiyo channel. Ni channel ifite abasubscribers miliyoni 1.300 na urumva yuko kabisa ari channel ikomeye cyane. Ni channel ikurikirwa n'abanyarwanda benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero bikaba ari ibyishimo ku bafana bakurikirana rockyentertainment by'umwihariko bakunda Rocky Kirabiranya. Akaba ari umusore kabisa utanga ibiganiro bitandukanye bya documentary yimanda kuri politique, ndetse akanavuga no ku nkuru nyinshi za motivation nyinshi zigiye zitandukanye. Yava muri ibyo akanasobanura filime nk'ibisanzwe. Iribura kandi ryicano ya Rocky riba nyuma yuko aravuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kabisa, aho yari yajyanywe n'ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Dore ko akigerayo yasobanuriye filime ndetse agakoreraho n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, aho yifotozaga kabisa ari ahantu heza cyane kandi ari ahantu hagaciro. Dore ko bigenda bivuga yuko uyu musore ari n'umukire cyane mu Rwanda. Uyu musore Rocky Kirabiranya ngo numwe mu bantu cyangwa se mu bastari mu Rwanda bafite amafaranga menshi niko bivugwa, bitewe nuko ari umwe mu bantu bafite imishinga ikomeye cyane. Bya rero kuba channel yagarutse ni iby'ingenzi, ni by'agaciro ku banyarwanda muri rusange, ni ibintu by'akataraboneka by'umwihariko ku bafana be, abantu bamukurikira cyane, abantu bakunda kumva documentaries ze ndetse n'abantu bakunda kumva inkuru zizahindura ubuzima yacishaka kuri uyu murongo wa YouTube Rockyentertainment buri munsi. Ndagushimira wowe udahwema gukurikirana OB Time News, kura subscribe nimba rugambiro ugize kuri channel. Ngenda cyari OB na ngini OB Time News. OB Time News.